Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa wa Bwana, ninawasalimu mahali popote ambapo mnapopatikana na kusikia sauti yangu. Mungu aendelee kuwabariki zaidi. Kwa kweli acha tushukuru Mungu kwa sababu tumepita katika mapito. Simu iliharibika, tukupata nafasi kabisa ya kufundisha au kutoa neno la Mungu. Vile vile hali ya magonjwa pia ikatusumbua, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu tunapita na tunashinda kupitia jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Na leo hii tumepata nafasi kwa sababu mwezi wa 4 na mwezi wa 5 hatukupata nafasi kabisa, shetani alitawala, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu tuna ushindi kama vile Yesu alivyosema katika waraka wa kwanza wa Yohana 4:4. Yeye alishinda mkuu wa dunia hii, na sisi tutakuwa washindi katika dunia hii. Jina la Bwana libarikiwe. Na leo tumekuja na somo katika Mathayo sura yake ya 5 na versi yake ya 8. Heri walio na moyo safi, maana hao watamuona Mungu au watamuona Bwana. Somo letu usafi wa moyo. Jina la Bwana libarikiwe. Na hatutarajie moyo unaweza ukasafikana na aina zote za sabuni. Aina zote za sabuni haiwezi ikasababisha mioyo yetu iwe safi kabisa. Au haiwezekane tuchukue aina zote za kifyagio tufyagie mioyo yetu ili ipate kusafikana. Haiwezekani. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu unaweza kuwa bora. Ulimwengu unaweza kuwa bora ikiwa kwamba mioyo yetu inaweza ikasafikana. Vile vile ulimwengu unaweza kuwa vizuri zaidi ikiwa kwamba mioyo yetu itasafikana. Ndoa zetu vile vile itakuwa vizuri ikiwa mioyo yetu itasafikana. Vile vile nchi zetu haziwezi kuwa na migogoro, haziwezi kuwa na vita, haziwezi kuwa na malumbano au na mauaji ikiwa mioyo ya watu itakuwa safi. Vile vile familia zetu kabisa zitatembea vizuri ikiwa kwamba mioyo yetu itakuwa safi. Hata kanisa zetu kabisa zitasimama vizuri na zitapeleka injili vizuri ikiwa kwamba mioyo yetu itakuwa safi. Hata vyama vya siasa wanaosimamia vyama vya siasa wakiwa na mioyo mizuri, hakika wataendesha siasa vizuri na nchi haitakuwa na migogoro wala malumbano. Vile vile hata shirika na makampuni yatasimama vizuri ikiwa kwamba watu watakuwa na mioyo mizuri zaidi sana. Tunaposoma Methali 22 na versi yake ya 11, Biblia inasema kwamba mioyo yetu ikiwa safi tutakuwa marafiki wa Yesu Kristo. Tutakuwa marafiki wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Na tunaweza kufanya usafi wa miili yetu. Ni bure. Hata unawe namna gani, moyo hauwezi sababisha kwamba uwe na usafi. Hata tunaweza kuwa na manyumba mazuri, tunapaka rangi vizuri, tunajenga magorofa mazuri, na mioyo yetu haiwezi kuwa safi kwa sababu magorofa yetu yanasafikana. Hata tukinunua magari mazuri ambayo yako na rangi mzuri, haiwezi kusababisha kwamba mioyo yetu iwe safi. Jina la Bwana libarikiwe. Usafi wa moyo unatokana na mambo mengi. Usafi wa moyo unatokana na mambo mengi ndugu yangu. Lakini acha nikuelekeze haya ambayo Roho wa Mungu ametufunulia. Jambo la kwanza, tafuta amani ya moyo. Tafuta amani ya moyo. Endapo kwamba wewe unaweza kuwa mheshimiwa, unaweza kuwa sijue raisi, unaweza kuwa bishop, haiwezi sababisha kwamba uwe na moyo safi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe uwe tajiri, haiwezi sababisha wewe uwe na moyo safi.
hata uwe mtu maarufu katika ulimwengu huu, hauwezi sababisha mioyo yako iwe safi. Na tafuta amani ya moyo. Tafuta amani ya moyo ndugu yangu. Elimu haiwezi kusababisha kwamba wewe uwe na amani ya moyo. Utajiri hauwezi kusababisha wewe uwe na amani ya moyo. Marafiki hawawezi kusababisha wewe uwe na amani ya moyo. Yawezekana kuoa au kuzaa sana, haiwezi kusababisha wewe uwe na amani ya moyo. Amani ya moyo tutaipata ikiwa kwamba wewe utaweka akiba ya maneno ya Mungu. Wewe ukiweka akiba ya maneno ya Mungu, wewe utakuwa na amani ya moyo. Tunaposoma Methali sura yake ya 7 na vesi yake ya 1 mpaka vesi yake ya 2. Jina la Bwana libarikiwe. Vile vile ukitafuta amani ya moyo ni kutafuta amani na watu wote. Lazima utafute amani na watu wote. Ukishapata amani kwa maneno ya Mungu, lazima utafute amani na watu wote. Leo hii watu wanalumbana, wanapigana. Leo hii fitina na chuki inaingia. Sio vizuri, hiyo si kutafuta amani. Lakini ukitafuta amani na watu wote, hakika wewe utamuona Mungu. Tunaposoma Waebrania 12 na vesi yake ya 14. Vile vile kutafuta amani ya moyo ni kulinda moyo wako. Linda moyo wako, shetani asichezee moyo wako. Linda moyo wako, ubaya usikupeleke. Linda moyo wako, usiwe rafiki wa dunia. Tunaposoma Methali sura yake ya 4 na vesi yake ya 24. Ndugu yangu, ukiwa mtu wa giza, na utakuwa mtu wa giza kabisa kabisa, na utakosa amani kwa akili, na utakosa amani ya maisha yako. Lakini ukiwa mtu wa nuru kweli, utakuwa mtu wa nuru kweli kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Na hiyo ni kipengele chetu cha kwanza. Kipengele chetu cha pili, usafi wa moyo unatokana na kusameana au kusamehe. Usafi wa moyo unatokana na kusameana au kusamehe. Unaposamea ndugu yako, unaposamea rafiki yako, unaposamea watoto wazazi, unaposamea majirani, basi huu ndio usafi wa moyo. Jina la Bwana libarikiwe. Wengi husema kwamba kusamea ni kufuta. Hapana, mtu asikudanganye. Kusamea si kufuta, lakini wakati unaposamea hautakuwa tena na ile uzito wa jambo. Jina la Bwana libarikiwe. Tusiwe shingo ngumu katika kusamea. Tusizibe masikio yetu katika kusamea. Lazima tusamee. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume, watu ambao walikosa kusamea na kuweka shingo ngumu. Katika Matendo ya Mitume sura yake ya 7 na vesi yake 51. Unaruka Matendo ya Mitume sura yake ya 7 55 mpaka 56. Unaruka 59. Lazima tusamee. Tusamee sababu sisi ni wanadamu. Na Biblia inasema katika Mathayo 6:14 mpaka 15, usiposamea na Mungu na yeye hata kusamea. Ndugu yangu, wewe unafanya makosa na mimi nafanya makosa. Kama wanadamu lazima tusameheane. Na tunapochukua moyo wa kusameana, basi tunasafisha mioyo yetu. Hiyo ni jambo letu la pili. Na jambo la tatu mwisho, upendo wa ndugu. Lazima tuwe na upendo wa ndugu. Watu ambao wanasameana ni watu ambao wana upendo wa ndugu. Na watu ambao wasiosameana hawana upendo wa ndugu. Upendo ni tabia ya Yesu Kristo. Upendo ni mwenendo wa Yesu Kristo. Ndugu yangu, Yesu atakapokuja hapa duniani kuhukumu ulimwengu, hataangalia kama una moyo wa upendo wa ndugu. Usipokuwa na upendo wa ndugu,
na kuambia wewe utapata madhara. Upendo ni kivutio kabisa ya kufuta ubaya. Upendo ni kivutio ya kufuta ubaya wa mtu. Unaposoma Efeso sura yake ya 6, sura yake ya 4, vesi yake ya 1 mpaka vesi yake ya 2. Waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 2 na vesi yake ya 9 mpaka 10. Vile vile waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 4 na vesi yake ya 8. Vile vile waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 2 na vesi yake ya 16. Ndugu yangu, unapozingatia hayo mambo matatu, yanaweza kukusaidia usafi wa moyo, na siku moja utamuona Mungu, na siku moja utakaa na Mungu, na siku moja utasema na Mungu, na siku moja utacheza na Mungu, na siku moja utapata zawadi ambayo Mungu amekuwekea. Na Mungu atubariki. Amen.